Kajing pule naga gospel Lukas kalandang kabahnyaw kadekot katway hado kathnyaw. Ha kata kapor. Ujisu ulalet syakaway kasnang bakerteng nain bat kisanran jong u lem bat upaj ba belen ki layalet rengkat bat u. Haba ulapoy hajan kakerdop kata kasnang. Hakmi lalet on tep ya ubayap ukon marway kakmi jong u bat maka kalalong kariw kentay bat upaj ba babon na po sinong uladon rengkat bat ka. Te haba utray ulayo iya ka ulas ngawsan iya ka bat ulaong haka. Wat yam. Te ulatur siya jan bat ulakta ya kakrong bat kibriw kibayaba ya ka kilasange bat ulaong o samlang ong happy to ke jot ubayap ula ke syong bat ulasdang bankren bat ujisu ula ay ya u ha kakme jong u baro kilas ngaw piyang bat kilayaro ya ublay kiong. Unang yato lapa bakraw, ulapaw hapdang jongi, bat ublay ulawan jengo, yala kipad. Bat kane kakubor syapang jong u, kalapriang keleng kari judia, bat kitany pamarjan. Kaktin ublay.